are these places? Hey, this is where the shit's gonna go down tonight, whānau. Oh, ke te whakaharatau rau a ngā kaiwhakataki, kararika, tohunga ki e nei mahi. Oh, this is the VIP route. Tarua koe e mātaki ana i ngā Waiata reo Māori I roto I Aotearoa. He pēhea? Yeah, koe rua te kautauahau e mahi ana hei kaipapāho I roto I te ao Waiata, and ko tino ki te au I te horapa haere o ngā Waiata reo Māori. You know, he rawe mo aku tamariki, me te reanga hauina nei nā te mea kaore he ohorere ana o rātou taringa, te rongo I ngā Waiata reo Māori ki runga I te reo irirangi. Cool, anei te wahi. A te pōnei ka kipai tēnei whare I ngā kaiwaiata, I ngā whetū tārake o te pō, ko te tumanako ia ka uitia rātou katoa. Yeah, hey? Bam! Nau mai hoki mai to Aotearoa Music Awards, 2025. Hard as working class way shit, I mean raise. Ha 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 ha. What's for the whole day? Kia ora! Jordan me te aha! Me te hea ha'ai. In the music industry, sometimes there's an āhuatanga, like you've got to do it on your own and like you're in competition, but I'm like, nah, bo, te ao Māori is like way more futuristic than we realise, and mahitahi is the way to go. Just quickly, what's your favourite Waiata Māori at the moment? Straight off the bat, I just thought Tawas. Taukaia by Hope. Yeah, I feel like that would be it. E ko ana, e ko ana. I just want to shout out Brannigan Carr. Shout out to Uncle Brannigan, man. Who's the artist that you're looking forward to seeing? Mark's performing tonight as well. Tom Scott's performing. Oh my gosh, I haven't seen Mark perform live. I think Geneva's performing as well. Oh, yeah. Do we hear me Hori Shaw? Like there's plenty of Māori on the lineup tonight. How are you feeling for tonight? Feeling good. Nerves, but good nerves. A little nervous, not gonna lie. I'm not gonna lie, but excited. He tino claustrophobic a hau. Ko ana hau e konei ngā kanohi Māori. Ki te whakakanohi a tātou. Best Fruits artist, whānau, that's who it is. Nah, how's it feeling? Yeah, loving it. Loving it. Yeah. I'm just living in the moment. You guys got any plans, you and your whānau, to celebrate what you saw in Tamaki? Nah, just this. Yeah. I'm ready to go home.